Ekipa Carske ptice danas u gostima kod čovjeka koji je obeležio ovu takmičarsku godinu 2009. osvajanjem prvog mesta na najelitnijem takmičenju seniorskog prvenstva Srbije. Tomić Milek. Bolje rečeno, u gostima smo kod dvojice jer oni su tandem. Drugi prateći član te najuspešnije ekipe je gospodin Pera Novković. Pa da počnemo ovaj razgovor što se tiče najveće akcije na te ostavila ta utakmica. Kako su golubovi letjeli, da li ste očekivali, ste se nadali približno tom rezultatu i tako malo da kažem nešto o toj utakmici. Hoće ti Petri bila? Reći sve jedno. Slušaj, kad me pitate o tom utakmici, o tom danu, nadao sam se dvocifrenom rezultatu, bio sam ubeđen, jer znam po pripremi svojih golubova, znam kako su odradili, da smo sve to upakovali, a sada sam znao da ću pobediti, sigurno nisam, na prvo mjesto nikad nisam ni imao tu pretenziju da budem prvak, ali volim da mi golubovi odlete po nekom mom viđenju i po trenutnoj pripremi koliko odlete. Mene su golubovi zadovoljili, uveče kad sam predao zapisnik, ljudi spočeli da mi čestitaju, zovu sa strane, kaže prvak si savezu, nisam verovao, a posle kad sam utvrdio da je to tako, bilo mi je drago više zbog što ću dobiti još jednu utakmicu da se takmičim, nego zbog tog prvog mjesta. Mada je sad glupo reći da ne voli čovjek da pobedi. Normalno, svakom je drago. Da. Koja je bila podela posla? Jer zajedno terate golubove ili su... Pa mi imamo utvrđen termin, mi se zimi dogovorimo, napravimo program rada, mi ne odstupamo, mada u toku tog našeg pripremnog perioda mi utvrdimo neku grešku, neke manje greške mi to istolerišemo i ne menjamo program, znači dogovorili smo se i to je tandem koji će trajati mnogo dugo jer smo prilično pošteni jedan sprem drugog, kod nas nema moje i tvoje, ja ili ti, nek kod nas je rad i rad. Znači koji golub, reče o golubovima o pripremi, koji golub zaslužio on ide u ekipu, koji nije zaslužio ne ide. Mi imamo, rekao sam moj priplod, imam priplod moj, ima on svoj priplod od srpskih čistih golubova, imamo golubovi koji su pomešani, koji su pomešani sa tiplerom, sad smo ubacili neke Pakistance, sad ćemo i to da probamo, ali ne gledamo mi to po rasi i po vrsti, nego gledamo po spremnosti i ptici koja zadovoljila i koja je tog momenta najbolja i koja je najspremnija. Te golubove pustamo, znači nema ni moj, ni njegov, ni pomešan, ni nepomešan, znači golub samo po zasluzi tog momenta koji je najspremniji. Evo pitamo šampiona Srbije za 2009. godinu, kad je počeo se takmiči i koje rezultate do ove šampionske ove godine postigao? Šta je još od rezultata postigao? Počeo sam da se takmičim davne, možda 80. godine. Imao sam jedno 30 i nešto rezultata, ali te sam, kad smo počeli aktivnije da se takmičim, to je od 2001. sam se udružio sa Perom Novkovićem. Jer po profesiji sam vozač i tako da nisam imao mnogo vremena, kad sam trebao da je pustam, bio sam na putu i onda takmičio sam se do 2001. godine kad sam imao vremena. Imao sam i to dobri rezultate, imao sam 84. 9 i 25, 95. sam imao 10 i 40, to je tad bilo u to vreme mnogo dobar rezultat. Ali te sam sve rezultate izbrisao od 2001. sam udružio se s Perom i onda smo počeli aktivnije. Od 2001. do danas imam 32 rezultata, mislim, prosek nam je 10 časova i svi rezultata do sad. Najbolji rezultat? Najbolji mi je rezultat ove godine za Srbiju 13 i 22. A samo 3 sedmice imamo? Imam 12-tica, 4, 5, 11-tica, tako da mi je prosek
oko 10 sati. A inače ove godine imate šampionsku kategoriju sa... Ove godine 12 je imam bio. šampionsku kategoriju sa 12 sati i 39. Mislim da je to druga u Jugoslaviji U Srbiji. U prosjeku. u prosjek, mislim u Jugoslaviji da je, jer mi je tako rekao, ali dobro, nek bude u Srbiji, ovoj našoj. Tako da sam zadovoljan, imam 14 zlatnih alkica, bio sam u ekipnim pobednici sam učestvovao, jer mi je društvo retko koje godine da nismo u Srbiji ekipni pobednici na opštini i regionu, to smo skoro redovno, tako da nas ovi već i počeli izbjegavati komšije pod znakom navoda. I tako da, što kaže, zadovoljan sam do sad. Imao sam neki peh u porodici pa sam malo zastao, a od sada ću, mislim, i sljedeće godine i više takmičiti i više truditi. Ovaj mi je golub u poreklu, taj moj čist srpski golub, najviše krvi ima. Koji? Ovaj Špicmarija. Da. Ovo su mahom svi golubovi koji su leteli, koji imaju rezultate, koji su leteli 3, 4 i više godina i onda je povlačeno takav golub u priplod. Koliko imate pari u pripladu? Pari ću imati 20 pari, toliko otprilike pari i toliko golubova. A inače, vama se priplod nalazi kod Pera Novkovića? Da, ove godine sam sad napravio ovdje u Ploču tavan i hoću da donesem i mojih čistih golubova ovdje, srpski, a kod Pere ćemo i dalje da radimo sa tiplerom i sad smo bacili neke Pakistance, to će nam sad biti za narednu godinu proba, što kaže, i da vidimo da će to valjati, da će to biti, da možda snosi svoje našim golubovima. Jer mi smo za svake novine, mi smo za rad, da se radi, da se nešto kreće, da se pokreće i tako. A oni bozovi su preko starih golubova? Bozovi, to su stari bozovi, to je preko neki braća Mindusa, to je poreklo, to je stari šabački golubovi. Tu ima Vukovi golubova u tim bozovima. A Vuk je po boji čuo kakve golube to su? Pa čuo je svake, znaš, ali je bozove imao dobre. Inače čuo svake boje, nije kod njega bilo. Boja prioritet? Da. Kao i kod mene, kažu mi ljudi, ružni ste ti terači, pa jesu, ali radan. Bolje ružan radan nego lep koji ne radi. Jer da se takmičenje boje neću, što kaže, gledati na boju, evo viš, to mi je Mavija, taj mi je star, 75. godine sam izgledao njegovog, recimo, Čukundedu, taj Marjančić. I dok sam ja živ, to će poreklo biti kod mene, to su mnogo dobri golubi. Ali znači dalje poreklo od kojih golubova? Pa i tu ima neke Vukove ženke i mog nekog, ali isto terača goluba koji je leteo. Jer kod nas je Alka nije dominantna ni presudna kao kod drugih golubara, jer mi prvo gledamo kvalitet, a to kvalitet se gleda kroz utakmicu, kroz rad i tako. Jer mi sve što izležemo, teramo, i golub koji leti 4-5 godina, onda ga tek povlačimo priplod. Sad mi ljudi kažu, imam dole 10 golubova koji zvanično preleti 14 sati, što i ne ostaviš da ležeš? Pa ne mogu od ovih da ležem i njih, a s čim da stakmičim? Znači on ima da leti još 3-4 godine, pa će onda tek poneki zavred uđe u priplod.